Sebiyela mbukelo khona ekhaya. Ukhuluma ngomthanda Dlamini Petritif Mpumalanga mbukelo khona ekhaya. Manje ke sizolungisa kahle umsamo namandla egodlweni. Kubeni yonke into ngaba isigubhu, ngaba yini yakho nayo. Mase ipothi seyicala ukuhlela ngamandla, uyayiphakamisa mbukelo khona ekhaya uyilungise, uyikhulumise. Kuthi hayi khona la khaya beyalandelana ukuthi mina kube nendlala. Ngimfake ngiyabantu la khaya baphile kube nenhlanhla yonke into ihambe kahle mbukelo khona ekhaya. Wonke umuntu ufuna abe nemgodla wakhe lathembele kuwo mbukelo khona ekhaya. Nginesiphiwe ngumthandazi Dlamini kodwa kukhona mhlawumbe sengiyakulungisa mina ngiyabe ngimbamba mbukelo khona ekhaya njengomuntu wesilisa ukuze ngizokwazi ukuthi impilo yami ephambili ihambe indlela mina engifuna ngayo ngenzela abantu bathi hawu ikuphukezani manje hayibo nangibonisiwe kuthiwa hamba ukhanda isigubhu esikanje noma mfuna isigubhu endaweni ethile sokwazi umsebenzi wakho ukucima manje bangakhona ukubhala abantu ufuna ngikwenze lokho mbukelo khona ekhaya shona ngibona ihle ngene emanzini mbukelo khona ekhaya. Manje ke lapha ke siphethe izinto zikaThandazi Dlamini. Siyathokoza makumbini amanye omhlaba sikhwela kuphila sifike inhlanhla abagula bese baphila mbukelo khona ekhaya vele business lakhe bese into inhlanhla mbukelo khona ekhaya alibhodlela imali mbukelo khona ekhaya ilo leli mbukelo khona ekhaya bodlela imali ulishisa emalahleni noma empepheni ulikhulumise ulibike usho igama lesibongo lihlala kuphi hlala kukhini lakho noma hlala endlini lapho uhlala khona alinamgomo eminingi mbukelo khona ekhaya. Bese isigeza mbukelo khona ekhaya lapha ugeza lapha ngobisi ukhulume kuvela ini ilakhi mbukelo khona ekhaya la locksmith mbukelo khona ekhaya niyamazi nonke endlela order nginifakele courier guy banideliver. La siphethe isigezo mbukelo khona ekhaya esibona kambi isigezo ngithola liphi ithunzi onalo mbukelo khona ekhaya la ngiphethe ubani locksmith mbukelo khona ekhaya locksmith lo wenza imanga empilweni yakho mbukelo khona ekhaya la ngiphethe dlozi elimhlophe dlozi elimhlophe nangu yagezeka ibethe dlozi yakho mbukelo khona ekhaya la ngiphethe umagudluza mbukelo khona ekhaya magudluza sobathe akulungile lutho nangu khona magudluza mbukelo khona ekhaya na udinga la khaya kutholakala ngisephethe mbukelo khona ekhaya ngihlala eMpumalanga kodwa ke uma ngabe into zilunge kahle ngizobe ngikhona lapha eThekwini ngoLesihlanu sivela ngo10 ekseni khona ngizoba busy ngabo lapha emfuleni mbukelo khona ekhaya nongidinga ngisale ungilindela ngakhona sale kulunga into zakho nawe mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise sisekhona ekhaya mbukelo wami la mbukelo khona ekhaya asithandazi sikhuluma nedlozi sikhuluma nezinto esizakhile thina isihlanganisile ngezethu ini izandla ngoba uNkulunkulu wasipha ingqondo wasipha nomoya mawuthi umoya makube nje angikhanda ukuthi kwazolunga kanje angikhanda ukuthi kwazolunga kanje angikhanda ukuthi for isonto angikhanda ukuthi for isigodlo sami mina ngikwenze lokho mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise ikhayinsele usuku nami mbukelo khona ekhaya bathi Themba mbukelo khona alahla mbukelo khona ekhaya ithemba na umuntu nje ke ufuna usukume sumele ini mbukelo khona impilo yakho mbukelo khona ekhaya impilo yakho mbukelo khona ekhaya ufuna isukumele ungayibukeleli phansi ngoba kusemhlabeni mbukelo khona ekhaya ukuthi bathina abantu ngabanaki ngoba ungakadla akekho ukuthi mina sisinkwa mina zokuthengela waqala waba rich bacaba sebakhulukhuluma ukuthi hayi lo muntu manje lona wenza ukuthi nokuthi uhlushwe yini wena into yakho yenza mbukelo khona ekhaya ungabe namahloni ngimthandazi mina futhi ngifundise ebandleni lami le bandla lidinga imali kumina futhi so ke ngitshela umuntu ngakwenza ukuthi yenza ukuthi ayikho into eyihlaza ngoba abantu ebusuku bahamba bayinyangeni bathandazi bebafundise into yakho mawuyenza yenze na public ungayifihli ungayisabi kukhona mina ungakuvezi but okunormal nje kuvele njengami nje ngumthandazi into yesintu ngiyayithinta fundisa into ngiyayihlanganisa lapha nje ngasho ibandla fanele bekhona ukukhanya ngiyakhuleka ngithandaza futhi nalapha yonke into lapha mayibe yinhle amaphupho lamahle bakhona nabantu kungivala lamandla enginawo mawaphakame kakhulu yonke isebenzo yami mayithengisela abantu bayithenga basupporta baphile abantu babe nenhlanhla mbukelo khona ekhaya lo uthi hayi igama lakhe sokuphela ungafundisi kusole nje vele bese bachamine vele nganza kwethu umuntu wedlozi umuntu ophahlako umuntu ohlanisa ibaso umuntu onehlazizo zokuthi ngigezeke thandeka nakubantu uNkosazana ezulwini lapha ekhaya siphethe komsusu wentaba la khaya basebenza ngakuphila abantu le video ngenzele khona abantu abathona hayi thina siyithandi cha ngenzele vele wena ngikhomba nje abantu ukuthi emhlabeni impilo yesukunyela thokoza.